ito chathe tike cha utemana ithoka na nondo utakele yumana wanolo kwetenzele Willy Mutiso na mwendo wake Madam Kalondu meuthocha chathe ni cho kinene changasya kila kithi wa wathanthatu ukite matuku 3 mwaka wa 2024 ovala malelo onthe maketha melekele sokoni wa kwangila utuini wa Nzube musi kwa baasya wa mani bala ingethe yaumie na tukethiwa na ini mengu mata Purity Komu Karo Chungu na ngeingi na nitukethiwa na makwaya ta AIC Mukune na AIC Mbaraka chathe kiki kambia sanya kamundile ukaitu tabenzenga ukaitu tembwe musele ukaitu tane thamwe ukaitu tungie ngai movea wale avika ukathekwa ha 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 kene kinene